дуруд ва ба барномаи мо хуш омадед. ахбори имрӯз панҷшанбе 18 августро аз студияи радиои озодӣ аз Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома сокинони марзич як моҳ боз интизор доранд ки кай пули деҳаашон таъмиру тармим шуда зиёни молии онҳо ҷуброн мегардад. ҳукумати ноҳия гуфтанд ки агар ино гостарахи пешакӣ ихтиёран кардагӣ бошад ба ин ҷавди доя ба кала мегирем, набошад не. қонунгузорони қирғиз шубҳа доранд ки Русия дар сохтумони шабакаи нирӯгоҳҳои барқи обии ин кишвар $37 миллион масраф кардааст. вакилони парлумони мо ба ҳаҷми ин маблағ шак карданд. як комиссияи вижаи парлумон барои таҳқиқи ҳаҷми маблағҳои сарфшуда дар ин сохтмон муайян кард ки дар ин тарҳ 2 маротиба аз ин камтар маблағ масраф шудааст. дар Британия барои аввалин бор бузургтарин ҳавопаймои рӯи олам бо муваффақият ба ҳаво хест. ва акнун тафсири хабарҳо. раиси ҷумҳури Тоҷикистон дар ростои таҷдил аз истиқлолияти кишвар гуноҳи чандин ҳазор нафар зиндониро мебахшад. Эмомалӣ Раҳмон ба парлумон таҳри қонуни афро пешниҳод намуд ки тибқи он эҳтимол меравад 3000 зиндонӣ озод гашта ҷазои ҳазорон нафари дигар сабук шавад. ин тарҳ барои баррасӣ ба ҷаласаи якҷояи маҷлиси намояндагон ва маҷлиси миллӣ фиристода шудааст ва қарор аст ҳафтаи оянда ба тасвиб бирасад. таҳри қонун дар бораи афв бахшида ба 25-умин солгарди истиқлоли Тоҷикистон пешниҳод шудааст ва нисбати беш аз 12000 нафар муттаҳам ба ҷиноят боздоштшудагон ва зиндониён татбиқ мешавад. охирин қонуни афв дар Тоҷикистон моҳи октябри соли 2014 дар арафаи 20-умин солгарди тасвиби қонуни асосии Тоҷикистон қабул шуда буд ва бар асоси он беш аз 10,000 маҳбусу афроди гумонбар ба содир кардани ҷинояти мухталиф ба озодӣ баромаданд ва ё муддати ҳабсашон кӯтоҳтар шуд. муштариёни Тоҷиксодиротбонк дар шаҳри Хоруғи вилояти Бадахшон шикоят доранд ки наметавонанд амонатҳои худро бозпас бигиранд. ба гуфтаи мизоҷони бонк бархе аз онҳо то 25 ва 30 ҳазор доллар пасандоз доранд, вале бонк аз баргардондани маблағи онҳо сарпечӣ мекунад. вуҷуди чунин мушкил миёни муштариёни бонк норозигиро ба миён оварда ҳатто боиси ҷангу хархаша шудааст. рӯзи чоршанбе 17 август чанд тан аз мизоҷон баъд аз баҳси лавзӣ ва талаби бозпас додани амонат яке аз кормандони маркази хидматрасонии филиали бонкро дар шаҳри Хоруғ лад карданд. Тоҷиксодиротбонк яке аз бузургтарин бонкҳои хусусии Тоҷикистон ҳанӯз аз ним соли пеш дар пардохти маош ва амонати муштариён мушкили ҷиддӣ пайдо кард. ин ҳам дар ҳолест ки дар моҳи майи соли ҷорӣ Бонки Миллии Тоҷикистон барои беҳтар кардани вазъи Тоҷиксодиротбонк дар ин бонк маъмурияти муваққатӣ таъин карда буд ва дирӯз фаъолияти онро боз барои 3 моҳи дигар тамдид намуд. мақомоти шаҳри Исфара хисороти молии селро ба сокинони чандин маҳаллаи ин минтақа беш аз 13 миллион сомонӣ ҳисоб карданд. шаҳрдори Исфара мегӯяд дар пайи сели харобиовари сешанбе 16 август 272 манзили сокинон ва ҳамчунин заминҳову кишзорҳои онҳо осеб дидааст. барои бартараф кардани паёмадҳои сел комиссияи вижа таъсис шудааст. аммо таври ҳамкори мо Фарзон Муҳаммадӣ аз ноҳияи айнӣ гузориш медиҳад дар бархи ҳолатҳо мақомот ваъдаҳои худро ба зудӣ иҷро намекунанд. ин пул ягона воситае аст ки мардуми деҳаи марзишро бо марказ пайванд месозад ва он ҳанӯз 30 соли пеш аз ҷониби худи сокинони ин деҳа сохта шудааст. вале то чанд рӯзи пеш ин пул зери об монда буд, зеро ба сабаби омадани сели калон аз ин ҷониб ярҷ фаромадаву ин обро ба баландиҳо баровард. ва бинед ҳанӯзам ин об то пул мерасад ва мақомот ҳамеша ваъда мекунанд ки ин пулро нав мекунанд, вале ҳанӯзам бо вуҷуди омадани чанд селҳо ин ваъдаи онҳо амалӣ нагардидааст. холаи Ойҷон шабе ки дар деҳа сел омад, шавҳари бемор ва набираҳояшро гирифта ба фарози кӯҳ паноҳ бурд. набираҳо аз фарзандони муҳоҷираш дар парастории ӯ ҳастанд ва шавҳараш чанд сол боз бо сактаи мағзӣ гирифтор аст ва мустақилан роҳ намеравад. ҳама гурехтан кӯҳо бурумда. بعد منو گرفته بیرون برابر خر آورن در خر سوار کرده برابر. ҳавлии онҳо дар селроҳа қарор дорад ва доим дар ташвишанд. селфароии имсола 300 дарахти бузургсолашонро бурда, нисфи хонаашонро валангор кардааст.
деҳаи марзич 200 километр дуртар аз душанбе ҷойгир аст. аз поини деҳа руди яғноб мегузарад ки пули болои ӯ ягона василаи пайванд ба марказ аст. беш аз як моҳ оби дарё пулро фурӯ бурд ки рафту омадро ба деҳа мушкил гардонд. мардум маводи ғизоиро бо хар аз дурии 6 километр тавассути кӯҳҳо ва бо заврақҳо мекашонданд. аз миёни деҳа селроҳа мегузарад ки ташвиши деҳа аслан аз он аст. селфароии имсола тақрибан 12 гектар замини киштро нобуд кардаву даҳҳо манзилу нақлиёти мардум зери обу ярч мондаанд. элмурод холмуродов, сокини 60-солаи марзич, 3 нақлиёти шахсӣ ва 2 таваққуфгоҳи нақлиёташро аз даст додааст. аз зери ярч оҳанпораҳои нақлиёташро фақат тавонистааст берун кашад. мана ҳамин мошин, мана ҳамин гараҷо чанд тои ҳамин аз ман буд. инҷода камази самасавал, шервалет близер аз ҳамин муҳоҷират овардани фарзандои ман буд. ҳукумати ноҳия гуфтанд ки агар ино гостарахи пешакӣ ихтиёран кардагӣ бошад ба ин ҷабрдидоҳое ба кале мегирем, набошад не. рустам назарзода, раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ки дар бартараф кардани ин офати табиӣ низ ширкат кардааст, тахриб шудани молу хонаҳои сокинонро ба бемасъулиятии онҳо рабт медиҳад. дар давоми 4 моҳ 5 моҳ дар ҳамон минтақа 4 маротиба сел омадагӣ. ягон кас хабар надодааст. ягон кас хабар надодааст. ягон адад техника у тарафи дарёбо нагузарондем. ҳозир проблема аз чи аст? Проблема ки мо ягон намуд экскаватор, булдозер ва айтаро гузаронда натавонистодем. сокинон аз мақомот мехоҳанд ки пули болои руди яғнобро дарозтар ва баландтар кунанд то зери об намонанд ва мардум дар ҳолати изтирорӣ битавонанд сари вақт деҳаро тарк кунанд. نیروهای امنیتی روسیه گزارش می‌دهند که روز چهارشنبه در جریان یک عملیات ضد تروریستی در شهر سنت پترزبورگ این کشور 4 فرد متهم به دهشت‌افکنی کشته شدند. خبرگزاری ریترز می‌نویسد گروه متهم به دهشت‌افکنی افسران مسلح FSB خدمات فدرالی امنیتی روسیه را هدف آتش قرار داده است. FSB اظهار نموده است که در عملیات یگان افسر این نهاد و یا فرد ملکی به هلاکت نرسیده همه 4 عضو گروه سلاح به دست کشته شدند. به قول خادمان امنیتی این گروه مسلح در منطقه قفقاز شمالی فعال بوده با دست داشتن در چند عمل تروریستی متهم بوده است. روسیه از قرغیزستان طلب دارد 37 میلیون دلار را که در طرح بنیاد سلسله نیروگاه‌های نورین بالا خرج کرده است برگرداند. این دو کشور سال 2012 جهت ساختمان نیروگاه نورین بالا و قنبراته با هم سازش کرده بودند. اما شرکت روسی گیدرو، شرکت پیمانکار این طرحها، ساختمان آن را طول داد و 9 آگوست سال روان به طور یکجانبه قرغیزستان رسما این قرارداد را با روسیه لغو کرد. همکارمان عبدالله اشورов بحثی به میان آمده را با ایدنبек احمداولو خبرنگاری بخش قرغیزی رادیو آزادی مطرح کرد. ایدنبek، حالا روسیه میخواهد این 37 میلیون دلار را از قرغیزستان باز پس بگیرد؟ بله، روسیه بر این نظر است که در ساختمان طرح نیروگاه نورین بالا 37 میلیون دلار خرج کرده است. اما وکیلان پارلمان ما به حجم این مبلغ شک کردند. یک کمیسیه ویژه پارلمان برای تحقیق حجم مبلغ‌های صرف شده در این ساختمان معین کرد که در این طرح 2 مرتبه از این کمتر مبلغ مصرف شده است. پالات حساب قرغیزستان حجم مبلغ‌های مصرف شده را انیق کرده نتوانست، چون که در قرارداد دوجانبه گفته شده است نتیجه‌های تفتیشات مالیوی زمان قوه قانونی پیدا می‌کنند که تفتیش با پالات حساب روسیه و قرغیزستان مشترک برگزار شود. اما پالات حساب روسیه حاضر نشد در سنجش مبلغ‌های خرج شده شرکت کند و با همین به این بحث نقطه گذاشته شد. پرزیدنت المازبек اتنبویف با وزارتخانه‌های قرغیزستان و نهادهای دولتی سفارش داد که برای ساختمان این نیروگاه‌ها سرمایه‌گذاران نو پیدا کند. آیا در این راستا یگان موفقیت وجود دارد؟ حالا هیچ موفقیتی به نظر نمی رسد. برای 4 نیروگاه نورین بالا امکان پیدا کردن سرمایه‌گذار بیشتر است. اما برای قنبراته یک پیدا کردن سرمایه‌گذار بسیار دشوار است، چون که ازبکستان مخالف این طرح است. چین هم برای سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها علاقه‌مندی نشان نمی‌دهد. یک هیئت حکومتی برای دریافت سرمایه‌گذار به کشورهای عرب رفته بود، اما در آنجا هم کسی نگفت که حاضر است به این طرح‌ها سرمایه‌گذاری کند.
اما دیروز پرزیدنت راهبر هولدینگ انرژتیکی کشور را نزد خود خوانده گفت سرمایه‌گذار پیدا کنید. اما من فکر میکنم این خیلی دشوار است، چون که در این راستا دو مشکل وجود دارد. یک مسئله مخالفت ازبکستان و مسئله دیگر نرخ برق. سرمایه‌گذاران بر این نظرند که قیمت برق در ما خیلی ارزان است و با این نرخ‌ها نیروگاه‌ها مدت‌های دراز خودکفا نمی‌شوند. آیا در فصل زمستان در قرقیزستان در روستا و دهات جایها لیمیت برق جاری می شود؟ نه، این چیز نیست. در برخی از جایها بود، اما به طور گسترده لیمیت برق جاری نشده است، چون که ما از قزاقستان با نرخ گران در زمستان برق می‌خریم. امسال در آبانبار تاکتاگل 16 میلیارد متر کوبی آب ذخیره شده است و از این رو انرژتیک‌های ما میگویند امسال قرقیزستان با کمبود نیروی برق مواجه نخواهد شد. تشکر برای صحبت. спасибо. دیروز در بریتانیا اولین پرواز آزمایشی بزرگترین هواپیمای روی عالم با موفقیت به انجام رسید. درباره این هواپیما که ایرلندر نام دارد همکارمان مومن احمدی معلوماتی بیشتر می‌دهد. بزرگترین هواپیمای دنیا روز 17 اوگوست پرواز نخستین خود را در پسمنظر نیداهای شادمانی و دستکوبی‌های حاضران در قسمت مرکزی انگلیا انجام داد. ایرلندر 10 که بیشتر به کره هوایی مانند است در 15 دقیقه به بلندی 600 متر رسید. حد نهایی پرواز آن 6 کیلومتر است. با این حال ایرلندر 10 می تواند تا 800 تن بار را بردارد و با سرعت 150 کیلومتر در ساعت حرکت کند. پرواز کوتاه و با موفقیت ایرلندر 10 بعد 85 سال اولین پرواز ناموفق دیریژابل از همین پایگاه صورت می‌گیرد که آن وقت در فرانسه سقوط کرد و 48 نفر را به هلاکت رساند. یک شرکت بریتانیا برای بنیاد این کشتی هوایی 25 میلیون پوند صرف کرده است. در ابتدا کارکرد این طرح با درخواست ارتش آمریکا صورت می‌گرفت. انتظار می‌رفت که دیریژابل با صرف کمی مواد سوخت برای کارهای استخباراتی استفاده می‌شود. اما سرمایه‌گذاری این طرح زود قطع گردید و قرار شد که طرح را برای هوانوردی ملکی مطابق کنند. رشد طرح ایرلندر 10 با استفاده از گرانت‌ها و سرمایه‌های خصوصی به راه مانده شد. ویژگی‌های ساختاری به دیریژابل امکان می‌دهند که در همواری، بیابان و حتی در روی یخ به زمین نشیند، صفتی که هواپیماهای معمولی ندارند. بغیر از این ایرلندر 10 می‌تواند تا 10 روز با سرنشین و تا 2 هفته بی آدم در آسمان باشد. سازندگان این کشتی هوایی میگویند که ایرلندر 10 برتری‌های دیگر هم دارد، از انتقال مواد خیریه تا بارکشانی به منطقه‌های دشوارگذر. سفارت آمریکا به نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان 50 عدد автомашинаи جیپ و تکنیک و تجهیزات مخابراتی را تقدیم نمود. مقامات تاجیکستان میگویند این بزرگترین تحفه در سالهای همکاری تاجیکستان و آمریکا به شمار می رود. در این باره گزارش داریم که در برنامه خبری پگاه 19 اوگوست پیشکشی شما می شود. دلشاد نظر ورزشگر معروف تاجیک که در المپیادای ریو به مسابقات نهایی گرزاندازی راه یافته است برای به دست آوردن مدال المپی شانس خوب دارد. مسابقات نهایی شب 19 اوگوست در ورزشگاه المپی شهر ریو دی ژانیرو برزیل شروع می شود. برای مدال ها 12 گرزانداز زورترین جهان از 11 کشور که از روی نتیجه گیری مسابقات انتخابی معلوم شده‌اند مبارزه می برند. دانیور یلی اوسینوف مجزن قزاق در قوه آزمایی با رقیبش شهرام غیاسوف در وزن میانه شکست داد و روز 17 اوگوست چهارمین مدال طلا را به قزاقستان آورد. مجزن 25 ساله قصد دارد به برادرش داورن که در آمریکا به ورزش کسبی رو آورده است بپیوندد. در رقابت با شهرام غیاسوف او 3 امتیاز به دست آورد و مجزن ازبک را به امتیاز گذاشت، اما از ضربه سخت شهرام زیر چشمش درید. دانیار گفت ممکن است زیر چشمش یک داغ بماند، داغی که پیروزی در بازی‌های المپی ریو را به یادش می‌آورد. و اخبار بیشتر از این را در وبسایت ما، صفحه‌های آزادی در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و همچنین زمینه رادیو آزادی در تلفن‌های همراه پیگیری کنید.